Isaiah hidie serepo. Deri Jehovah kremere ke bakowe uke kuo che ke salidio. Uko e tse tui ushefe tusiedio. Uko tatio mu unyeta lilho. Uko chatutio mu mezieta lilho. Tiso ke sa mu uke penyo ferro sholi ke vi puti haula ni pu tse mu teziyewe. Terienu uko dili ke vitsali da ku krepodi serepo. Jisu ginu tejavoria ke lilidio. Jisu ginu tejavoria po tejo zaliom yezo po tejo be uketsela we poza te diojezo abu diki delie mienye jisu Zivito, Kelhou peteke di, no temir rigefe niepu, an za tenye, an ru sitio, no akedi tsereuzo. Uko delike vitsali da ku krepodi hepengwa po, Jisu zivito kelila lidio.
Chadi give me Shetali di go kezedi Rosho Chielie ku Metha tefa Christarabi Gelila litume. Christarabi KECHA Higo KEPHRÜ KEPENYOVA KETHODIE KAPIEN ZESEYAWE No TSALI KESAHAU KAPIE HEGO ZESE NPEJEWE Higo BUNURI KEHUKINURI VORDI NURSHOLI KIVI SIO KITIEKI NUNURI NURSHOLI KIVI NOSU KAPIE HEGO ZEKESE HAGOLA NPEJEWE Higo BUTYE DOZO SHERI TSALI KO NUNURI HEKEMERE NGUKILIE MUNO KEMERE HAU KAPIE HEGO ZEKESE No hyoko mdzeu getse, no hyoko zebaya getse kepenyofu getse. Nginunu te javoria getse, hyoko bu hakori leke sakeli hakolari npejiwe. Nyepu hyoko ke pumam yetsedi mhodzinu vorje, nongumi jedi hyoko ke joke mugo vapi hyoko tsisije. Hyoko ke tatsegori nyepu no sukozo sheri, tapi hyoko pekesidi, hyoko bu sukomho kole kevi no ke kosuri kapi hyoko tsisije. Yepu heko melunu heko mieke jobva meketse shiketse ba liro. Heko keti dzepu ya liro. Heko metta ya liro. Heko zoshode ya ketseko. Heko mivye mehu ketseko. Heko kemedanunu mato tsede ya ketseko. Heko karabde ya ketseko. Heko miedzepu yenide ya ketseko. Nipu heko kepuma ko heko kipo sile modi kepuma ko fadino kepuma tsila mu tsila dode ya ketsa nongumi jedi no tapi heko pekesje sidi heko kruhisje heko bu nke konunu
heko ke phuma kom hok kolie musidi ntemie tsedi lusili getola no heko kruhisije nipu heko bunu che dozo sheri muchova dioba dono zo sheri Krista je Krista phi tsedi no lusili getola no heko kruhisije umelu tsa ke bago Jesu Krista zanuno heko bu sukori no thupelyo leke vi no khapi heko tsije addiction no pafu ke bago no heko kruhisidi heko bu Jesu Krista zanuno uko kruhile ke vi ke ko khapi heko tsije ke zino ke toko bu nipu Jesu Krista zanuno uko bu nke jeuri ngulie mo nke meru ringuli che heko bu ndele ke vi sevodino uko kipusiche nipu no heko kruhisidi heko bunu nke kriem hathokori tsepie mietsasili ke do his zanyo he neighborhood he society no temeke kra uke meredza mu ke meje ke bago heko busu ko rali rokali ke do no suko no zo sheri heko meluri nipu touch tsasa muno pochari krapie heko tsasa heko buri suko muche nipu no heko krohipie heko bunu dile ke vi sile ke tamie dile ke vi ugiba ke tamie mhedi husile ke dola no heko pette ko krohisiche heko tatsa thor ke zalano nipu no heko krohisi moliro heko rokramodaya heko ke chajedaya heko luker zadaya salano ngumi shedi heko pette ko krohisiche heko bunu ke sorhomi la chakesno Jesu Krista zanano ko buri sorhoki litse nongu mi jedi yepu hekobu Jesu Krista je Jesu Krista pizza dino Jova do bado nuri husa sidino nipu nke di bauri tsake me yasa tsape jasa mo nke khegori mi buri heko ginunu sikili tsaje no je dozo sheri no heko dono ba ke tsa Yesu peletuzo musalano nipu hekobu ndie ren ke tsakono hekobu ren ke rewa hije mori mi la ren ke tsiri tsade hije de heko to heko la ren lidi su tsa zeli ke vike ko khape heko tsasje no pastori kruhisa waketa Yesu pelle musalano no ngumi jedi pubuno tepfudi ke ko sedino nke ko dio se nipu ntemi ko ke zasli ke tola no po kruhisje heko che dozo sheri khapian pellesa muno lerdi heko donu badi heko nupusa heko kruhisje di he Jesus Christa za sedi ki hemejamelawe amen ba preler vide
Teen Square ko niko tsali chuko several japushla keshla niko pesi. Jedo uko chakedo a sedi prepare ke zashidi chalido jedoro Assam la chado. Assam zdi jite dirti haunu Assam nu zdi shoke yeba Thursday ke zo me hosheli ro me hitafa pengu utivo ke tapuba Disaster Reporting and Information Management System nu ngukelie Assam ranako mu city ko nuri zdila ke meje thorba Wednesday he me soru utivore mu uko donu me penguro zdila makereze ke sedi siede mu me poliro urban flooding la siede mu me po fepejaba numaligar nu Dansiri kerze krathobade mu kemiche level ho krubate haunu district kere die kemiche nba zdi haunu me 1.6 lakhs rana kwepengudi hesara se kemejeba kere tho theche poliro sivasagar mu haunu me nye hipengwa tenye zdila kemejeba Murna hausiu golagat mujohat. Kerunu z kageto jefe tenye bie peshowa tewesi. Steel bridge mu foot bridge kori bie peshowa. Hector nye soru di kwetefu hipengwa poli jebaya kije jeze krobade. Mu kunyo kiri nye sera pengula teche ngure. Mu kunyo nye te thadi kwe pengu kipo. Zibu uzufade. Assam State Sorkari Relief Camp hidia pengu sedeli de. Ki kapye mie nye kere kenye kwe sedi hipengwa saru zaba. Zero Distribution Centers hipengwa tefer kresha mu semuro kesho hanyamhara se mie nye sera kenye zaba isi mu. KECHA 누냐고 세디 프레시디 고 세디 KECHA 칠리도 디르티 하우누 케프노프부 디르키 예달리 케비코리 케 칼리에 케 둀라 차도 아삼누 테미에 케메지에 케 바콜라 차도 소카리부 크로히 케제데 크로히셔 케 둀라 차도 크리스타 케펠레미에 부리 케 크리에 몽구 케메지엠 하토 쳬비에 Kemeje keba sezanomie krohile ketola chadio. Kepelemie kemeje keba kobu hele kevi siro. Kepenofu kedieto mu kemeje mu po kasheya keche kepenofu si salie ketola chadio. Kepenofu bu u nagamie ko kije kori che kesheho mu che kemene she ketola chadio. Ruko peteri Delie leshuri ujenba mu propie ke za ke shekim hidi je Assam nu zdila ke meje ke ba kola nu ke zedi ke chacha pele dowe ke kwe ke panofa no he ko mu meje di te di soja ha ke zo he sevorse ani po no mu meje di he ko bu je do so shiri he ko nunya Assam la ri chalale ke vi poti hau hari pe he ko chala ke chala ante ziale nipu mu meje di no ko ri kro hi sheje uko z kraki ye ke tala no ke meje di nipu je ke zo ke krase zaba sizori ani po no mu meje di uko bu no poti hai ke cho ponori uko bu fala ke de shili je nipu tirati hau no mu meje di Tiraki yetali ke vi kono so shiri no ke khale ke vi ke kobale nipu sala he kape mbeleshia me Dolie ro no tir hakori nipu chepe tsasha mu he ko tiniri se mo shoya tir se mo shoya deri nipu jistu he ko haku haki ye ke taki he ko ke tsof se zali da ya mu no ngu mejiri skori ledi uko pro hisje siro nipu no ngu mejidi Assam no temie ke meje ke ba ko lazo shiri ni pujisu sorkari buri putiki potu chipe ko tshle ka tola no meje di krosh je di ni puhie nki he meje melo shawe ko bu ke krohi ke jura ke krohi shaje ke chokolam pesie chasaki hipia ni pu ke meje ke ba u ki kruz di ke meje ke ba ke si ke je sewadi no sho ke ba ni pu no hapo zo shiri temie ko krohi shaje mu
Te krohi cha ba ke che kono ko bu ni po ko phi ya se di ni po so fje ke che ke me je ke je me ha ko ri krohi la ke se se je ni po no ngo me je di si ro mhara ho murim hara ho ni ke pele me to tu zo to ni po jisu krista zakia ke ja me to tu zo to ani po ko tsa me re zo to ko kha je ani po ko bu no krista ke pele no vor ke je ko kha je si zori ni po me ho me zakia je zo do mo no ngo me je di so ko ha bu ri ke te fu no thali je Nukubu ke meji ke je do no zo shiri ko ke pele khawa he dari puti hai ke che ko no pe no mo pele sali ke to la ni po no the pele ke je me ko ri kro hi she je ni po no ngu meji na no he za no che ke ba za he na ga mi ko bu zo shiri ni po me ke he ko bu no ri ki je ha ha no po tu di lu ba le ke to la se za no che di he se za no me la ri he bu cha ke li shi li je he ko bu shi ro ba le ke to la ni po che mo no bi mo we de Rofunuri Shurubali Katola no he Nagami Kori Krohishi. He could see those Sherry Hikonunya Hako Hasela Mhatsun Vorshemu. Mbu Hiko Kecha Hako Halilik is such a JD. Jisu Hiko Hakeshazano, Kepanofa and Kihemeji Melomo Kekochala Shawe. Amen. Nkosirote Ashersko Koridim Hakemukechatiu, Selito. Hakemuketola, Kechachala Lito. Hiko peteko chekesh musteke ba kepenopfa. Hiko zidori mhodzone form tezela yawe. Hiko bu porhi ke krikridi nresovoli je. Krodi chadi nipo hiko bu ke pe krodi nresoli ke je hako peteko ntejamu npezile. Nipo heze bavodo hanazo shiri siro. Kake shenuri mhodzone lavoria. Hiko seke ba pete nviezo mo hiko ke tsake duzo shiri khalasho ke jhakori pete nkino ke vor viezo hiko nviese ntsala ke bazole nipo salano hiko khasho ke jhanuri hibu hinidi khashidi no hiko khakeshero so hauzo shiri monzunu lele ke sachaje di he nki hemeje melashia Siro nlia to chashado di korke tahakoha, uko pe toke she, uko zaki ke shiki, uko panya paramudi, uko pi hashidi nlia to chashaya ke chepe, teko lampe zile, no jidori jabi uko lia toko ge kashichi, siro hiko kashike toko, muvur ke bako pe tezo shiri kalapie mpeleshe, kike krochashidi, Jisu Krista zanu ahako pe te chamu meloshwe. Amen.
아제도 게톨레스 너는 프로게자스 게톨리로 로맨고 데타 쿠소쿠 세르포 너는 세르 테페게죠 로맨고 데타 쿠소쿠 세르포 너는 세르 테페게죠 우케 베뇨퍼 우케 크리에 시로웨 하하고제 게디포푸타 우케 베뇨퍼 우키 잘리로 수분이 응음을레비타 포티오포노 소리 크레모디 우페텔라 카셔로 poem hakeki pete punyo sakasa utsmotume supunya ukepenyofo kedakele kogi kenyale viga susu ukepenyofo to meje watezo supunya mepejole vita su Krista Jisu pues hekesu hilasekeliu sidi pue vo ukepenyofo zatsabadi ula chabate supunya Krista ukekrenunu Utsuko setali vituga kemeje kecha mori unu keho kero kecha mori upetsepenya kecha mori pekri kecha mori metho kecha mori kemiche mori jechame teja tupe keja nikola mibuzate hedukri mi hese tekozevo dukri watyo okeje heya deri Hahakopeteno, Hekria, Kezaula, Hekokeli Mekiri, Koko. Kekilamona, Kesiri, Kerhiri, Tigideli Meri, Mie, Keka Ketsukori, Jedoko, Mori, Tesie, Voketokori, Kekokori, Mori, Kerkekori, Kesuri, Mori, Chekesogodono, Hapori, Unipu, Krista Jisu no ketio uke penyofa uke kreo nunu utsuko wale kenza ketsa asitu batazo nyepje Teiso Yhokha, Krista Zanu, Petego, Kelhouzakie, Haki Hafor Gabago Shiri, the online nu, Kekoto Gaba Pete, Kelhouzakie. Homie Hanudi, Terry Tochadi, Tinofor, Haki Anu, Kersono Keprekobaliro, Kehusunu Nikelhouzakie mu, Unidi Neitsilie. Homie Chuti Mulidi, Moriputi Kechasinu, Vor Kekotobaliro. Nikelhouzakie mo nila uniwe ke su pusia ukehu ke chati gonu chazu ke tyo chazu hathori us preach ke dola chabaya mo suri se niki nyeze kazasia March 2020 je covid pandemic tiunu nu sededi ugo vor ke huli ken jagata tiunu YouTube live streaming service wa sedesha mo su tiunu KEHOULUOÜ ken jagata voli ken jagata zedi online live streaming ugo khro hise muchiri kidi bola su peta bagali ro KEHOULUOÜ no pichmie ketchakana mie sosie ujunu jagata melele re gada mori uch premier chazu to gada go chazu tho meri chik to gada suprich to gada so wala pe kodi ugo ha peta soba sala puti hojeri athwa ki jati sedi KEHOULUOÜ me ko ki chasana ga chuli ro kehira badi chilegi vi me pet teso chuwe online service se di excuse mo di vodi KEHOULUOÜ kinu ket ko thoga cha ha le peza se je mu ha se ke ni pus je ha se ke ri je se di petiki chasia vodi KEHOULUOÜ kinu ke ko thoge liye ker sonu ke pe ko ke liya ha pokemi vi bat tu zo sala mikrnyo gori unyonyori hasasa se u ke Utyo ukikuri sasadi Sandinhe Poti chamo Diopato Puno Vapor before Ugo Metro Haidi Kehuya Gazazo La Hautinu Kehuburi Ukasasaje gets a say Niki Chasia Umengus Sandinhe Tabago Peteke Chuchidi Kepenyo first Shokeleswa Umengu Ugomi Kekrabapi Gazlas who say Gazasio Diobodo Semesevogadagi Indiano football Unia Gazagola news Kevisebo Vor
musuli ro July 18 here under 12 football team bo Minerva Academy Football Club igaza Punjab nu hakwa vodi Sweden nu Gothia Club 2026 gaza bono international tournament bo under 12 tournament bo jari ko pe vis selia ago Brazil teamu pekawa 2-1 mu hawa India nu thejek lesokono tape vis ni go homi go video gori go miri gori go je gori mo hosme che North East nunuri Christianity ko yo arze si seze ko yo bo baga to swaring musha se nakami yo bo wangsham konya ka 12-year-old yo bo Mon district nu arze vis se ka za so koring musha kope vis selia ham ho zori go European title ke ningwa mo hawli wa seu de kope vis seli de chigi go team ho me ye seba Minerva Academy Football Club gaza there you go main hero liro pozali ro Ranjit Bajaj gaza bo temi hawli go Minerva Academy founder ru so se ugo director de mo poro ugo coach richa mo temi po mohoba zam hasiri se dipuri sisse mi hasisse mo erzala ponunni tudi hatchagaba mi bo Ranjit Bajaj gaza bo visionary bo gaza sungusha ugo jego moho ugo video go moho gaba habo sigile ugo coachuli ro depu sisse di players ko hape vis sesia gaza swaring musha mo hawali ro se sports nu kekri mori sports nu locker room speech isia musuli ro erzam hoza mori erzo dogonu coach ko manager ko erzami ko kilidi DKV pubie ugo hagasha so ese locker room speech isia sports nu mo final match how no apu ka ba nu final match hoza ugo coach Ranjit Bajaj ke zu ro Krista go yo under 12 players ko yo Indian players ko yo kilidi ugo che ugo motivate ga za diebo degro bo pu ga sha so ngusha mo ugo final match nu po ya hai ge zo ko bo se ugo ka zo who are we mo ni che go yo champions isi say who are you we are winners who can defeat you no one we play for what Bharat mo poe pu ga we don't play for Minerva we play for India idi poe di pu si sedi phakro bo sedi uke chose ugo bo kala di sidi ugo happy vi se ga so angu hago ase ke pu si puri locker room speech isia mo hawa ha erzami ha ga su me sunu me sia ka choga ja hago ali ro coach me 85 ga mola uke choyam ka choyam deri ka choga za hago ali ro players ko bo erzami ko bo u thau si sha we chli vi ga ba so ha peleli kala lidi u khetse se ga la ka chosia ka choga ja hago ali ro u bu thefu ko lilia question hago ali ro erzami ko bu u perspective u keleu me ya sa ko lia Bible commentator bo bu ga za romi ko theta ser po no ser thefa ali ro Paul vie locker room speech u kata Bible commentator bu this is Paul's locker room speech to the church you see mo hanu poe phagro bo sedi ki humi ko katso ka sha mo kala ka sha so anguli dei Paul ka choga sha holi ro coach ko mhidi erzami go bu utho pelele ka tola thefusa le ka tola believe in yourself igaza sumode dia sumode dei Paul pu ka ba li ro Krista mo hosaje look at Christ mo salati do ugo kezedi katso ka die hanungu gilie krobo mo hosan ba ma ke krap ke puli ki ba katso ka ke kri ba me chezo deri kezedi je do pole hakrobo sedi ke pele me ko ke chodi ke hu hagasha ke hu chegasa question dia ko mo hosan ba ma ha ko pe teri lavodi Krista je ke khega ba so angule mo chithie ugo debo Christ our foundation Krista zeu ka suze ke khega bala ugo che do ha ke pu dio tha Sunday nie ke penyo fudi ka za ga jnu yugo topic ko title ko passage ko ka za shdi ugo de bu ze ke khedi
ZHAPU che ke su ha chwar ba mu chi do ke se di su pe me di romi ko the tha ser po nu ser te fa ha mo na ba pole hanu po locker room speech hi ke zo bo nu poe ka chanuri question di se di ke hu ka cho sha ke ri li ro u ke pe nyo fu ki cha li ro su po nyu ungum li vi ta if God be for us who can be against us ke zo su se u ka cho ke ni li ro su po nyu ke pe nyo fu ke da ke le go gi ke nya li vi ta who shall bring any charge against God's people se li ro su po nye pe jo li vi ta who is he that can condemn you这些丢里是不是基督给基督徒去考试的里边个 Who shall separate us from the love of Christ？ 个做个啥话里罗不只是个么啦，过来个做吧么？这里个本来米个给胡吃个太富了些个多啦，如果不是个少了些个多啦，喂个做个帮我哩，mu verse 17nu不个这怕个白电nu he kriya个着啦。He ko ke liye me kiri koko isi ko ke liye me kiri koko because of all this we are more than conquerors NIV Bible nu bo title lire more than conquerors tini din liro u ke penya fa ke khrie ke su se ji do se ke puli na ga ko ke liye me kiri koko ke da ha ha pocha ke di buga ke zo ga ha ga ke zo su na ba ha go ha u go si pre ga ba di he gro bo se di ke khola ga shi zo ni bo bu ga we repeat God's word not because we have forgotten its value, but because we have not yet exhausted its power. You see, ke penyo fadie ke pula la gaza wali ro po mesi cha gada lanu ke pu gada sumo. Deri ke pu ba so shiri po ke ko po thala ke ke ko su ha ke penyo fadi no ba gazla we ke pula la ya isi. Ke zoga she keriu. First question: su ponye ungum livida. Who can be against us? Romiko teta ser ponuk serkinie. Siroem hako jekidi bo puda. Uke penyo fu uki tsali ro suponye ungum libida. Potyo pon nyuzuri kremodi upetela kashero. Poem hake kripete ponyo sa kashe utsumodio me. Isi. Uke penyo fu uki tsali ro suponye ungum libida. The question of opposition. If God be for us, who can be against us? How ha pole ka tosha. Pole u kepechu bamo keta zata ka dosu pu bamo. Pole mi puri ni pecho salo de ka zo su pu mo. Si ka zo mo na verse sere pengu sere suru ki mo hoshili ro. Ke pele mie ke huwe ke meje ka zeri ze ka sedio unu ke hu ka rocha ka za u pe chipen na ka za pe kri ka za me thyo ka za ke mi che je cha ha gwa ze ke se ka to ke thodie pusha sla u ke lhunu krista pele ke la opposition bal hode ka zo sumo deri sla nu mi pori ni pe chu sa lo de ka zo sumo deri we ke pe nyo fa zedi thali ro we ke pe nyo fa gi ba li ro ke pe nyo fa u che thali ro supue upen nu wale viga kiza supu ba mu ha ha e pacha hawe ha pe te che ke di ke su anguli kiza hanu ungum mie zolho kiza hanu mie u mele ga za mi u pe se ga za mi u ne ke te ga za mi u le ke kr ga wa mi u pe che ga za si ga za zdal ho deri ha ko pe tenuri we ke pe nyo fa ze ba le li ro mu ke pe nyo fa u che thali ro ha ko hai upen upe kawale genza supuade pole kidi bola ho haka chobaga suliro verse se ke ni nguli 32 no potyo pon nyuzuri khemodi upetela khashaliro isi he did not spare his own son but delivered for us all ka choka ja honu uko bu krusu mohola ga se krista mohola ga se swanguli ke penyo fe potyo zuri ponyo 카가샤 수항물리 그루스 모호스지 크리스타 모호스지 그저 수부와 슬라 기능게 부시데 코치미 보에 보 티무 보 플레이어스 거 하게즈누 하이게즈 디고 보 부시야 오포넨도 모호스지 그거 니고 기자고 발리비
你个给为个个怎么巴里为，Delie，苏不你个被他是个，苏不你个写他个，你个苏不被累个，个这苏谁的，他们个 players 个合适个怎么的，喂，给朋友说，我写他里了，哈不里，我本来我来跟这个这播来苏，谁的，给胡，给本来米个，个啥那个是双我哩。Who can be against us? Supunye umumlivita. Ito suha. Kato siya. Kato kaja kenniuli ropole. Verse seresinu. Supunye ke penyefe ke dagili gogi kenyalivita. Who shall bring any charge to God's people? Hauliro dinya kacha. Teni pepia kaja sin he kaja bongusha. Courtroom scene he gets a bo, Mulie. Supunyo kupenya fake at Dakili Gogi Kenali Viga, who can bring any charge, any accusation against God's people, God's elect. Mipue Pelegilego, Pejopagada, Unuch Peshobagada, Suha Mulie. Deri Pole Katsogacha, Meto Nye Pejobari, Meto. Nye se dia na chabari, nye gi kenya bari, supoe su chakeliviga, mopoe pugaja, verse senu, ukapenyo fato, measure watazo isi. It is God that has justified. Metonyo ko pejobari kapenyo fa nyo ko se measure wate, kete supuba. How nu uke job zde get a supuba mo kepelemie jisulano uke job riba mo de get a supuba mo how asili more so pole he's not saying that nothing is wrong with us ugo romi ko se me fe senu temi pe teri pumade mu uke penyo fa zaye jo zoli mo de isi KETHODIE nu su me zemi jedi buzo ugo pe teri pumagada pe teri zomogada pe teri Kepenyo fa Dziesengli mogada, Delie kepenyo fa zayo zoli mogada. Su puzo. Sela kepele miliro, amha puri chike krmo. Sela mi puri ape jole gen zaga kazo sumo. Krista mi kepele sumo. Delie ake puma ake jogo. Kristae kepenyo fa vasha wade. Yali de kazo suhade. Sela hanu pugaja kepenyo fa God has justified us, covered our sins, made our sins right. Nigo homie Judge Frank Keprio gets about ze Mohosea Momushi. Temi how hamiese. Mikrobo Popugaja Posatobi, America's nicest judge. Chapiche gaza ke mie tho kini tho gaza pozai thosha temi hawa pichmi bo judge sovori bo 2023 je siede bo dinya ga chogonu menyo sedi hasi sedi mape pisia gaza so ga lanu meyese motemi go social media go nori po video go peta po courtroom scenes ko peta di po chesse gaza su chia mike kra tejo warhowadi Tejobu bejowadi, poki vor gaza sucia. Mupoe temilis go zer nabadi. Tini pepi kesunu. Mike krangu meji gasa. Ubu kejori sili di. Kejogori vawadi ubu. Diolakali, sigizakrobo, musha. Ham he gazabo. Ugo lilivi. Verse seresenu. It is God that justifies. Uke penyufato. Measure watazo, you see. Salanu katsogaja supunyo ke penyo faketa keligogi kenyaliviga who can bring any charge against God? God has justified. Lanu pesigasha kekinie kernu Revelation 12:10 nu pugaja. Tizi ti so early modi uke penyo fam hozunu uzego tha mu pejo ka jao shekel huate isi. Telanu Satan, the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been
hurled down ke penyo fe Satan pe kawa kadala u pe jo ga jesu ha ho koli kan je kada so pu God has brought down and defeated our accuser, our chief accuser, Satan. Salano, supunye ke penyo fe ke da ke legogi kenya leviga ka jesu ha ka zo seuli ro pole ka zo ka seuli ro verse 10 supunye nye pe joli vida. Who is he that condemns? Supunye mi pe joli viga su Christa Jesu pues siega shu hila ke siu hila si ke liu sidi po vo u ke penyo fa za badi ula chabade isi. Who is he that condemns? No one but Christ Jesus. Christ Jesus who died more than that, who was raised to life. Pejo gaja hawa kinse ke pu ke shmedi dinya ga cha theni pi pi ga ja sin bo hi ke bo ngula li mu ke ga ke niuli ro su pwe themi ha ga pejo li viga who is he that condemns mu pole potho ke di potho ke la ga ja bo Christa Jesu po siesha hila siete Sidi poe vo uke penyu faza zabadi ula chabade si. DIEKEPU yes se ko posidi poe ke zo ga jawa kalasha. Jisu la sie ga sha. Jisu hila sie ga ta. Mo povodi ke penyu fa dzie teza zabaga ta. Seated at the right hand of God. Pochae poe me krunu jmo de. Poe zaiye che 写的，不会低吧的，这边要分下头，这个啥话白的，是这块里的不会，过来个头吃的，不会，如果给口吃吧的，这就是不吧，木不会，我的如果拉吃个吧，如果给拉是做个么，如果给拉是的如果烤啊么，等于不我的，如果拉吃个吧，如果搞个吧，是吧？不是，莫好哈给本来没 lose This is the heart of the gospel. We are saved by grace through faith in Christ. Efesa ko kenye the thanos la pu gaja siro ne ko ke pelela ngu ke mejenu ke la ke liezo so so ne ke vi ke kola mozo so u ke penye pho me tho kha ka shuzo. We are saved by grace through faith in Christ. Sala ke showe satane poti no vodi u accuse se gaza u condemn se gaza u pejo gaza u nu chi pe sho gaza suha chlala ya me chezo nigo kelhunu pieze ke krga wa pieze ha ka sho tsgo wa su ko har satane su ko ha sela vodi nke le chi pe sho gaza pejo gaza si gaza tinia mo moshi azu zo wa si gaza tinia Deri suha satan har podo u pejo gaza u nu bie pe sho gaza suha poja musuha poni se di chwaya deri we ke shogi satan gi puli gi vi posa u a ke puma po chvor a ke puma chvor ke puma mi po chvor deri a ke la ga shu Achike mezga shu a pellegeli we apete sike mezzo wade ke suha buba musuha weleli morsho usla bible nu catholic ka saunu barabas jesa ki hu borisiba barabas mu jisu unie sevodi dinya cha pilat mojunu barabas e temike shomebo mike du krimibo innocent mo po Jisu e vici gaza po pejole gan gaza themi po gaza ugo susiba mu pila zo shiri Jisu pejole gevi tejo mori po ke pejo su ha po ke jo su hanguli mo musu sedi pilat mo junu vor deri kidi bo chdaga themi go pesh chiri barabas ka 가쇼와 누가 저수하 부다
mu pilade Barabbas release sewa kekra ga wow mi ke du kriu suha release sewa mu poke joka ju suha bunu ke pejo fada salanu mati me fe tenye me fe so no pugaja sala po Barabbas khapie ukotsuwa mujisu vwadi goa ke tola khase ukotsuwa isi. He released Barabbas, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Jisu poke joka ju vitsi gaja mesa ji gaja bu uko suchidi pejo gaja no piwa uko ke pumago rali musulano supunye u pejo liviga mi puri u pejo liv genjade gaja suwa pole ka tsosha musu kalasha sala satane u ke pejo ko sela vordi u ke vakali tiuno Krista moholivi, Kristar kalivi. Mo Krista ulat jiswa kata suhali di wete fulivi we. Pole ka tsogaja seu odiu verse serepengu seretenya kingulie. Suponye Krista u ke krinunu uch khoseta le videoga. Who shall separate us from the love of Christ? Suponye Krista u ke krinunu uch ko setali videoga kemeje gaja mori unu ke ru ka rogacha mori u peche penna gaja mori pekri gaja mori metyo gaja mori kemiche mori ziechame tieze tupi gaja nicola mi buja te he dukri mi he se te kozevo dukri wa dio gaja heya gaja heya deri ma ko pe tenu he kriya gajaula he kokili me kiri koko. In all these things we are more than conquerors. Supunye Kristau ke krinunu ucha khowali vitoga pole ka tosha. Muhago ha puger gazunu kemeje gazunu nume gazasuha ukazo hanu mukili uliro ugo hamhoza kepugile chago mosliro upejo gazunu. Paul moves from accusation Kenya gaja and on to condemnation upejo gaja Neitsilie ro to suffering kemeje gaja pue haupu gashanu kemeje gaja nunu nyeche khowale bi me gaja su gajo tribulation unu ke ruga rogacha distress nunu supo nyeche khowale bi ga gaja su gajo nye peche penne gaja persecution pekri gaja famine metyo gaja nakedness kemenga gaja su pupare kemiche ziecha udukriwa do ke roliwa do di for gaja kwa pole hau pu gaja nu pue Jisu ukria gazala we ke meje le ganzade ke su puba mo how prosperity gospel mo Jisu pele gele lam hapet te vicida do ke meje sal hode ke su mode de pupu ga ba chao li ro ha ko ha vor zo shiri Jisu Krista ke khinunu ni chkhwale ganzade ke su puba de. Bad things may happen, terrible things may happen, suffering may come to you, but they cannot separate you from the love of Jesus Christ. Supupade. Sala tie poti haunu zo shiri kijunu tetse ke kranu kepele me ki debo u kepele la ke me jebamu. Titie Nigeria nu ugo teze go mo hovoro Nigeria nu Krista kepele me ke kradukri kawa supupade. Teze hago international media nu cover chabamo Delie ugo teze go menyodi mohoro kekrimoi Africa nu Nigeria nu slaughter of Christians how hakemere bagada puba Delie sulanudi Krista kekrie go ki ke basuha chkhwamo eke kari Krista la
ke meje zo shiri u ke peleu the zebazo ke glamon Christai u khawa mo gazla ke meje gaza ha ko hai ma kibori Christa ke khri nu u chu khwa le gen jagata sla question uli ro we ke meje to me ke zo sumode it is not about whether we will suffer there can suffering separate us from Christ we ke meje ke li unu ke penyo fo u khawa to me ke zo su de mo pole pu ka ba li ro khawa le gen zo zo ke meje zo shiri ke penyo fo ke khre Christa ke khre ma kibori u khawa le gen zo zo ke zo su pu ba de slanu in all these things we are more than conquerors ha ko pet tenuris la we ko ke li mikiri ko ke zo Yesu parba in all this isiba ha ko pet tenuri isiba after all this isimo ha ko pet te sie isimo ha ko pet te zgeta sie isimo ha ko zdadi u kelhu rza ke li sie isimo there in all these things ha ko pet tenuri isi we are more than conquerors sala pole ka choga diu su ponye Krista u ke khinunu u chko setali vidoga ka su ka cho mu thelanu poe pu ga ko ke le mikiri ko there is su po ginuga su ka cho through Christ pole no ni hechega sala su pu mo inke levi ga sala su pu mo hakere hegelila suri pu mo deri ukriya ga jaula through Jesus Christ who loved us ke su pu musu pu keri verse sereteta seretefunu u future usiedze umhodze zawe kidibo merdi hulivishi kidibo peledi thefudi hulivishi ke su pusha ke krilamona ke seri ke riri tigi dilimiri me ke khagajogori je dogori mori thesiafor ke togori ke kokori mori ke krikori ke suri mori chega shogo donum ha pori u nyepu Krista Jisunu ke to u ke penyafu ke kriunu u chkhowale ken jega ja asi tubadazo isi asi tubadazo I am persuaded I am convinced pue how ha pola met jega ja die bode he is sure he is certain he is convinced death cannot separate us ke siri life cannot separate us ke hiri tigi dilimiri mi ke khagajogori nor angels or principalities or powers nor things present or things to come in the future je dogori mori thesifor ke dogori ke kokori ke kriri ke suri hap puri Jesus Christa ke khri tu utsu khwale ken jaga jawa pula laga ja pori pitsa se ga ja swanguli sala ke choka ja diha ko ha u go che do lela seke therinuri ke pushde how ha u go simo ga jala mode deri ke choka shnu ubu rakala ga sha ke choka shnu ubu lega sala lidi the fula ke liye suzo Tiche how ha Krista zeuzo Christ our foundation ke su se di ugo di boch di ke pekovorje musu ze ke me thudi che do cha ha go ha ar kala shekhe te jeyo bo se di po thela chwa do tiche ke kravo ga ta ki a preacher me bo te je ha bu ke sa ar krava ya mu vo di che do ugo pese chu ze ke khet tu ba 대사ペて 부조로 돼. 데리 대제하와 아하세 뭐 그라시바야. 1970s 기고 Vietnam nu terhurchas segabatiunu. American me missionary group vodi chunu lietomi group vodi chunu ZHAPU kepenyofa diligi ZHAPU gabatiunu. Vietnam me lietomi dynamics sezobo kristami bo pozaliro hien pam isi. Poliro kepelenu chas sechagaja sasie kehunuri kratami bo podi puri me chme chegaja me chidi me hergaja themi bo slanu
missionary square Western missionary square po sedi po bu translator sedi ugo interpreter sedi ZHAPU che se ga che si mo poe missionaries ko khro hisse mu sigaba do nu po themi go kikri moi viet kong so communist square communist militant square po tha po melemu po pe joda sibadi Vietnam no ter chabadi communist ko jinu le da musu zedi hian pham themi ho ha tebie ke die chwa poe themi ke mi ye bo gazala ke hu krtami bo gazala po tebie ke die chga banu ugoe popunu po ke peleuri pe jwa gadola the he chasi po le dago po bible po le dago po ke pele je zati prayer ga su ko pette ugoe pileda sidi jail nu kabaki communist propaganda literature ko lesson da pori ke kri ge the ko sevodi po sidi po su ko po ke mesidi prayer tekra po bu ha ko prayer di po brainwash se ko su ha doja si ge baki poti hosie pori po ke le di voda sidi po e khonyo po the po ka chodi a pelle ya ga ja 하고 게 토몰리로 김히 두다다 이디 보에 보토겠소다. What if everything I believed is a lie? 뭐 보에 하고 할레레디 보에 보참해지다. 시디 보에 권해보. 부거저 소두 아시얼리 뭐게 차츠 못하도. I will stop praying. I will stop thinking about Christianity. I will walk away from my faith. 이디 Hien Pham Vietnamese ke pele mi Hawaii hai ge zabo Buddha si so sin he che pa hi mi go po ke me chidi pobu pote se jeva pobu nu toilet ko latrine ko se ke me sa do di po pele sha se me che se di po toilet ko che ke me sa ba toilet ko che ke me sa ka ba gi lesbo toilet paper po nguli musu English nunum habo tu ba poe su musa deri po su me po mo ho ga bala poe pe credit yo chle po pocket no khasle idi theva mi pete je ke da sino po room no po prison cell no poe pe credit lesa su ha hela pi poe mo hosa motha lesa su yo po tsunu Romans chapter 8 idi tu ga ba su hanguli pongo thoda po communist prison bo no ke die chdi poe lesser hai ge bo ngukile pongo thoda mu poe sala city poe pongo city perse lesser page so yo ha perse motha pergesinu Romans 8 verse 31 ziganu perse delie if God be for us who can be against us uke penyo fa uke tsali ro supunye ungum libida who shall separate us from the love of Christ supunye Chrisau ke khinunu chkhowa libida In all these things, we are more than conquerors who loved us. Hago pe tinuri hi krea ke jau lai he kokele mikiri koko. Hien pa me Romiko chapter 10 page prali. Mo poe prala sidi po punu choda. Sidi po kutulie so poe kutuli di sidi ke penyo faki po ke jo chali. Sidi poe ke penyo faki porque yo prale dipo que pele suha praga salali poe porque pele khawa dodi que peche regile tiunu porque vele pe khawa dodi krista que pele khawa dodi po pepi gile tiunu que penyo fe hai ge jo nu por chla ga sa po din nu por chla ga sa po pongo thoda mo que penyo fe po khawa mo ga jo po su sili sibadi poe sa sinye volunteer chada abunu Kidikino ugo Latin go chaka masasa jedi po volunteer cha sidi poe volunteer sidi latrine nu toilet go chaka masa chakre ti sonye lesa palile mu poe sikili uliro mi poe kidikino chapahi go da mo kishi kidikino Bible English Bible ucher habie toilet paper sidi sebademo posusili Sela poeti sonia vo toilet se kamesa gabaki Bible pages ko pale di se kamasa ledi
thế vào po sẽ là vô đi po nu pe kredi prakes suche sidi KETHODIE port cái sa cái bên phía port cái sự nu po rồi cái bên phía falali sidi po ZHAPU cái cha po cái địa cái bác cái po cái pele lanu chỉ pa hi micro po mo cái địa cái bác cái bori po cái pele lanu Jesus Christa pele cái so hapu mo sẽ chia ra po cái đi cái nu parda đi po ta se Americano voda mo vodi po ZHAPU cái to cái ta thế mi po chế độ ugo prakeli pole cái chỗ cái sự đi học ha ugo mi po cái cái chỗ bao ugo mi po cái chỗ ở cái sala bao ha có bé tenuri he krea cái chỗ la he ko cái li mi kiri ko see in all these things we are more than conquerors through loved us who can be against us suponye upe joli viga who can condemn us? Who can separate us from the love of Christ? No one. Mie pori suha chali gen jade kigla mona. We Christa ginu ko kele mikiri ko kata sikatala. Sala ugo hago har kadi. Hodza. Lukashunu. Kepenya fe. We kepenya fe pelelit ketami. Kepenya fe usiat tha gacha poe uya pia gacha poe u crosia gacha poe u khawaya mo gacha ha ko har ka di we ke pelenuri chs se chsadi thusikile chthie chke ke penyo fu puja pie podi ka zagile pe temo ka sije Nipu die rene ke le zedi uko pete she thalidi ke zedi dile ke vi tsali da khu krepodi soru a kredie di soru jisu kitsa me hole ke lile do ma
Jisu kita mahoche. Pozie maho terleje. Ke ligisha zedi ke krimigo ugo ke zedi doyobo. Krista maho shake. Mo jido ke penyofo die. Ke zakasha akwari lega sashadome. Tela ke chatsagata moza ke hupuri utho faka salasha. Ke shobu npejogawa. Nubi ke tatchagawa. Tini ali roji do ke pukilie ke thodie nu ke penyo fodie ko lega salash di no mu a ukha ke salapie ke penyo fodje ke Krista mo hoke mu Krista gi nu kruslanu we ko ke le mikiri ko ligata halanu ke penyo fodhe sheke ke ze utho kha ke salapi ni pu chdi metse ke chachlie mu se sinu apotala chdo Kezedi metseke tasile dame. Hallelujah. Ke kriye ke mesa nipu Jesu. Nipu Jehovah. Yego Jesu Krista. Zanunu mozunu vorya. Npeziwe jido no. Yego mi popogaza bu. Ke shoti haunu. Nke mesa chunu vordi. Ke pekro ke liye tejangu kiri golam pezie. Haki azoga mo. Mikropo online nunuri ke kortoba. Slahigo pete mozunovoria mu kabien pelesia. Jido ndiununu yegorch kasalagasha. Hitchikate fugasha. Hibu lega salagasha petelan peziwe. Krista Jesu kesiepen wadi hilasi gadala. Higo gizahanu kelhutigi kemeje gaza zoshiri. Hepejo gaza ti zeke sezoshiri. Tetsugata ti zeke sezo shiri. Hinu chigata hinu tachigata ti zeke sezo shiri. Kristallanu he koligata no ndinu here chasude npe ziwe. Hibu rnugilie sigili hako ha pele tudi him hodzacha. Lugavonuri kokele mie chudi. Heto helamo hekevi ke kolamo de Krista Jesu hesieta gazala. Ke penyofe hesiet hagazala mu hiri Krista pelea gazala ko kili mitsdi ke ko ke hi ke lulu siligibi no he ko mi popo ga cross je Jehovah bu japi nye tselie mu nye ze balije Jehovah bu pozie pi nye va pezilie mu nye krie ningu meje ke leu tseje Jehovah bu ke nizi pi nye moholie mu nune pi nye tse ke leu tseje Jesus am chayawe amen Tego pezie, che pesi che c'è do bazo mandeo.